Yes. Ada kami kau menyapa co orang bule. How are you darling? How are you? Ada sayang kok mengecat co orang bule. Aku rambut hitam bapirangan. Aden sako kuah sate tasera. Kironyo rambut adia pasalah. Adolo rapi ko di dental ya. Cuma minta maaf. Kupia saya ke parental api Ayalah rancak di barang nama salah. Iya betul. Rapi ada kunyang bantu bulu kambing. Makan teh tendong ada bangga betong. Bencis ya nih. Cacus. Nangi. Pukul apa yang macam-macam dia. Jur. Kurang banyak inilah mulai tahu. Adik manggaya laban tuh hantu. Kulit hitam rambut adia nan pirang. Alis matola baju gua jarang. Dia memang gaya ikut trendy kini. Dia ulah cuma nonton PCD. Apa? Kulit hitam rambut dia nainan pirang. Everybody tells me it's okay. Oke aja. What? What? What apa? Yuk kamu waktu erefer. Oleh the sky, cibi-cibi, can do anything. Aku rambut hitam bapirangan. Kok kakinya kini bagalan. Ironyo adia bantu orang gilo. Antara kita. And me, let's go together. Together. Aja tentang. Nantilah, ambo nak ngerti. Aja lagi lo tuh bang. Di lu bak aja hitam kok. Kilo mai ikuti mode. Kesudahnya kena loge. Kurang kayak entah bapaan di rumah. Iya betul hitam. Menurut gaya orang lo. Kalau tuh, Alah, nak inyo nak uri deh banyak Betul, anak-anak lain lain. Iya pelan hitam pulang alai. Aku pulang jadi ke cewek itu.